nibwo umunyamakuru Mickey Junior w'umunyagana niwe nabonye wa mbere watangaje inkuru yagize gutya atereka ku mbuga nkoranyambaga ze k'ikipe ya Rayon Sport yahanwe na FIFA mu gihe cy'Amerika eshatu kitemerewe kugura abakinnyi. Maze gushyira hanze iyo nkuru abanyamakuru batandukanye batangiye kumukotinga nanjye ndimo bidatinze ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport nahise bahita basohora itangazo ryihuse ubona rihutiyeho rwose ubona ryandikanye gitutu wari dusomera ntabwo ari akagrafike gakoze neza gafinyo yerekana itangazo ryihutiye bahise bashyira hanze itangazo bagira icyo bavuga ku byari maze gusirikira ku mbuga nkoranyambaga. Watwinjiza muri iryo tangazo itangazo bashyize ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport baragira bati ubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ku ikibazo cyavuzwe hagati ya Rayon Sport n'umukinnyi wayo Twisa Kuyate kimaze iminsi cyarakemutse ku bwumvikane bw'impande zombi. Ubuyobozi bwa Rayon Sport kandi bwamaze gushyikiriza FIFA inyandiko zemeza ubwumvikane bwagezweho hagati y'impande zombi. Turamenyesha abakunzi ba Rayon Sport ko Twisa Kuyate akiri umukinnyi wa Rayon Sport kandi akaba ari mu kazi nk'ibisanzwe kuko nta kibazo na kimwe afitanye n'ikipe. Murakoze. Iryo ni itangazo rya Rayon Sport. Twinjira muri iyi nkuru njye nkimara kuyibona natunguwe cyane usibye ko bitantangaje ko byari byavuzwe. Amakuru yatangiye gucicikana Senior SK uri mu bantu bagize icyo bayitubwiraho muri groupe y'akazi umunyarwifiteho zandani nyinshi cyane maze kubitangaza ibyo watubwiye muri groupe nyibwanjye nabibonye ko ari ibintu bikomeye ariko n'abakunzi ba Rayon Sport bafite kumenya ukuri. Bite bya Twisa Kuyate bivugwa ko yareze Rayon Sport, ese nibyo koko FIFA yarababanije? Ese bivugwa ko nibamara kumwishyura izakomorerwa? Nibyo hari ibindi bibyutse muri iki gitondo nabyo bivuga ko Sefu nawe Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yategetse Rayon Sport ko igomba kubanza ikamwishyura miliyoni 6 mbere y'uko bandikisha umukinnyi n'umwe muri iyi merikato. Bihagaze Rayon Sport kugira ngo umufana wayo wese ahari arabizi ko Rayon Sport ari kanyamadeni karyamyenda ntabwo ari bishya bimaze igihe babanye nabyo imyaka yose babanye na Rayon Sport niyo mateka izwi. Ni ekipe yamaze imyaka myinshi cyane ibaho nk'ikipe ishaka guhatanira igikombe guhangana na APR, nyamara APR iri stable financially ariko Rayon Sport nta bushobozi ifite. Ayo niyo mateka yaranze Rayon Sport kuva jyewe nyimenya. Igomba kurwanira igikombe na APR kandi ugiye mu bushobozi nta hantu bihuriye, ni nk'ahana muri Kampala. Ibyo rero byatumaga buri gihe hora mu makosa mu byaha. Rayon Sport ashobora kuza ikabaho, dufata urugero nka polisi imaze imyaka myinshi iri mu Rwanda, imyaka irenga 20 ntiratwara igikombe cya shampiyona, ariko nta n'ikibazo ifite, nta urayirega, sibyo? Bivuze ngo ubushobozi bukeya bwa gitutu irahemba ikarakirita mu ubuyobozi burasimbura nta kibazo, ubuyobozi bugasimbura ni bang average, ni kipi sana. Ukuvuga ngo ntabwo yiteguye kwirenga polisi, kurenga ibyifite ibyihabwa ngo ikora ibidasanzwe. Rayon Sport rero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi
ifite ibikombe 6 bya shampiyona niba ntibeshye, no birarenga 7. yes, ifite ibikombe 7 bya shampiyona. Muri budget itabaga ari na kimwe cy'icumi cya APR babaga bahangana igikombe. Ibyo byavugaga iki? Byavugaga ngo hazagamo Lorenzo, ngwino nubwo uri umukinnyi mwiza ndaguha igice, ikindi nzakiguha, sibyo? Sezikare irangira igice kigize gite kitabonetse. Nibwo buzima rero yabayemo. Umushahara muri 3 turahemba kumwe, ariko dukine duhatanira igikombe. Nibwo buzima bwaranzereye. Igikombe biheruka cya 2019 perezida yari Muvunyi Paul ya Sport twa igikombe ifite ibirarane by'amezi 3 y'imishahara, ngira ngo murabyibuka mwese. Abakinnyi baserubuye igikombe bishyuza Rayon Sport imishahara. Ibyo byarakomeje ku ngoma ya Jean Fidel. Imyaka 4 yashize aribwo buzima. N'igikombe cy'amahoro batwaye nabwo hari abari banze gukina. Murabyibuka ko abakinnyi banze gukina finale y'igikombe cy'amahoro. Ubundi nibisanzwe umukinnyi wagize kuri finale aba excited gutwara igikombe. Na amateka ni CV ubwabyo biramucuruza. Iyo umukinnyi ageze afata icyemezo cyo kudakina finale igikombe giteretse hariya, ushobora kumva situation ibiri mu ikipe. Nkaho bidahagije nyuma y'icyo gikombe, sezo yakurikiyeho urumva still Rayon Sport yakoze recrutement ku madeni. Jean Fidel ari president, yakoze recrutement ku madeni, bashobora kwishyuraho igice, hasigaraho miliyoni nka 90 niba nibuka neza. Jean Fidel yagiye hari miliyoni 90 ngira ngo za recrutement abakinnyi bishyuza n'imishahara y'amezi ngira ngo nka 2-3. Tade yafata ikipe yasanzemo imyenda niba nibuka neza yavuga ko ari miliyoni 400. Bivuze ngo harimo imishahara, harimo za recrutement izabanje n'izo ku gihe cye. Bango yasanzemo miliyoni 90 ku Jean Fidel yasize, nawe akora recrutement ku myenda. Tadeo wayego no Jean Fidel wasize miliyoni 400, nawe yavuga ko yasanzemo miliyoni 800. Mwenda miliyoni 800 cyane. Ibyo nakubwiye byahereye igihe cya Muvunyi na Sadat, urumva ntago ari bya Jean Fidel na mbere yabo kugwa gacinya, sibyo? Nuko Rayon Sport yabaga nakubwira ko igikombe iheruka cya shampiyona yagitwaye ifitiye imyenda abakinnyi, yaba recrutement yaba n'imishahara y'amezi 3. Bivuze ngo Rayon Sport yirengaga ubushobozi ifite. Ku ruhande rumwe ushobora kubyita kwipasa muremure, ariko ku rundi ruhande ushobora no kubyita kumenya agaciro ka ekipe icyo ari cyo. Ko ekipe ya Rayon nanone ni ekipe y'abafana, pressure y'abafana, urugwego iba yifuza abafana bazabahita sinyisha abakinnyi, bizaba hidatwara ibikombe kubera mbereho yariye, kubera icyo yari cyo. Ntabwo rero yashobora kubaho nka polisi, ntibishoboka. Ntiyabaho nka AS Kigali, ntabwo bishoboka. Mukura ntabwo aba ari ekipe data, ntiyabaho nka Kiyovu, nawe na Kiyovu yigeze kubitwara kera, urumva.